Spoštovani gostje, cenjene dame in gospodje, dobrodošli na osrednji slovesnosti ob 15. obletnici vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo. Dobrodošli v mozaiku prihodnosti. Mozaik prihodnosti vedno sestavljajo najdragocenejši koščki preteklosti. Danes ste v tej dvorani mnogi, ki ste si ne le pred 15 leti, ampak že veliko prej, prizadevali za to, da so se državljanke in državljani le 12 let po osamosvojitvi lahko izrekli za polnopravno članstvo v Evropski uniji. In da smo 1. maja leta 2004 dosegli ključni cilj, lahko rečemo zgodovinski trenutek. Nismo več ločevali ne mest, ne držav, ne ljudi. Slovenija je takrat utripala v pričakovanju. Kot je rekel takratni predsednik republike, dr. Janez Drnovšek, bomo v Evropi veljali toliko, kolikor bomo znali biti ustvarjalni, tehtni, pogumni, strpni in pravični. Verjamem, da smo vsako od teh vrednot v 15 letih tudi pokazali. Koliko so te vrednote žive še danes in kako smotrno jih je upoštevati, pa nam bo povedal osrednji govornik današnje slovesnosti, predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Marjan Šarec. Gospod premier, vabljeni k besedi. Cenjeni visoki gostje, spoštovane državljanke in spoštovani državljani Republike Slovenije in Evropske unije. Slovenija in Evropa praznujeta. V teh dneh obeležujemo mejnike naše zgodovine. 74 let od konca druge svetovne vojne, 70 let od ustanovitve Sveta Evrope, 69 let od objave Schumanove deklaracije, ki je začrtala temelje moderne Evrope, 30 let Majniške deklaracije, s katero so slovenske demokratične sile zahtevale suvereno državo Slovenijo v okviru prenovljene Evrope in 15 let od velike širitve, ko je Slovenija postala članica Evropske unije. Del edinstvene skupnosti, nastale na pogorišču svetovne vojne, ki je kmalu zrasla v simbol varnosti, blaginje, človekovih svoboščin in splošnega napredka. Počaščen sem, da danes skupaj z nami praznuje tudi dragi kolega Xavier Bettel, predsednik vlade Luksemburga, ena od zelo aktivnih ustanovnih članic Evropske unije, ki hkrati predseduje tudi državam Beneluxa. Uniji držav, s katerimi v zadnjem obdobju še posebej tesno sodelujemo, saj z njimi delimo številne poglede na aktualno stanje in prihodnost Evropske unije. Začetek maja, meseca pomladi, je torej prežet simboliko. To velja tudi za kraj današnje slovesnosti. Brdo je sinonim prepletenosti Slovenije z Evropsko unijo. Je splet starega in modernega, narave in človeške ustvarjalnosti. Je stičišče številnih voditeljev od tod in daleč, kjer so se in se bodo v mirnem zavetrju alpskih vršacev vršile pomembne razprave o izzivih naše soseščine, Evrope in sveta. Je pomnik, da Slovenci znamo in zmoremo. V zadnjem času je veliko govora o prihodnosti Evropske unije in naši umeščenosti vanjo. Slovenci smo vseskozi jasni zagovorniki stabilne, močne in enotne Evrope, v kateri vladata spoštovanje in zaupanje. To prepričanje izhaja iz izkušenj naše zgodovine. Tudi zato smo se hitro in enotno odločili postati del najbolj povezanega dela Unije, aktivno soustvarjati naš skupni jutri. In tudi zato smo toliko bolj občutljivi, ko nekdo ne spoštuje vrednot in pravil, tistega ključnega veziva naše skupnosti. Evropska unija je naš dom. Nanj smo ponosni in vanj verjamemo, v dobrem in slabem. Nekateri se v teh dneh sprašujejo, kaj nam je Evropska unija sploh prinesla. Morda so bila ob zanosu zgodovinskega uspeha pričakovanja pred 15 leti za mnoge nekoliko prevelika. A dejstvo je, spoštovane sodržavljanke in sodržavljani, da je bila odločitev za Evropsko unijo prava.
Je nekaj daleč najboljšega, kar smo v polpretekli zgodovini dosegli. Zaradi nje smo postali boljši, močnejši in samozavestnejši. Na mestu je tudi vprašanje, kako bi bilo, če v vedno bolj spreminjajočem se svetu Unija ne bi obstajala, če ne bi imeli evra, Schengna ali notranjega trga. Bi v trgovinah imeli izbiro? Bi naša podjetja bila tako uspešna na tujih trgih, naša mladina brezskrbno potovala in se izobraževala širom po Evropi? Bi na višku finančne krize uspeli obvarovati naše gospodarstvo? In nenazadnje, ali bi v času naraščajočega nacionalizma, protekcionizma in vse večje negotovosti v mednarodni skupnosti uspeli ohraniti to, kar imamo? Na mestu je reči, da pri našem delovanju v Uniji nismo vedno dovolj odločni, pogumni in daljnosežni. Morda tudi zato, ker se znamo včasih v zavetrju udobja našega vsakdana zaplesti v majhne stvari, ne da bi bili skupaj sposobni videti širše in dlje. Res je tudi, da mnogokrat ne znamo dovolj zaupati vase in ceniti velikih dosežkov, ki smo jih ustvarili in ki smo jih deležni. Včasih je treba le vprašati, kako nas vidijo drugi. Kaj o nas, na primer, menijo tisti, ki za voljo razmer doma premagujejo velike razdalje, da bi lahko bili deležni malo tistega, kar imamo mi. Svet se silovito spreminja, mnogo bolj, kot je občutiti v našem vsakdanu. Vzorci, ki smo jih bili navajeni desetletja, so zastareli. Globalni izzivi postajajo kompleksnejši, moč države manjša in odločitve posameznika pomembnejše. Pa naj gre za podnebne spremembe, odnose v mednarodni skupnosti ali med ljudmi. Zato je danes v poplavi takšnih ali drugačnih informacij treba bolje razumeti ljudi, njihova hotenja in pričakovanja, ter se nanje odzvati z občutkom za solidarnost, enakopravnost, sodelovanje in realnost. In se udeležiti evropskih volitev ter reči odločni ne tistim, ki sejejo strahove, izključujejo in obljubljajo neuresničljivo. To smo videli pri Brexitu, kaj se zgodi, če verjamemo takšnim. Popolnoma jasno je, da znotraj Evropske unije ni vse idealno, zato je nujna iskrena ocena stanja in kritičen pogled, a ne s ciljem rušenja naše skupne hiše, temveč s ciljem izboljšanja pogojev bivanja v njej. Največjo škodo Evropski uniji bi povzročili zatiskanje moči pred realnimi problemi. Pred nami so volitve v Evropski parlament, posledično pa tudi dogovor o zasedbi vodilnih položajev evropskih inštitucij. Novo petletno obdobje bo nova priložnost za Evropsko unijo, da postane učinkovitejša pri reševanju nekaterih vprašanj. Razumeti bo morala izzive prihodnosti in se nanje hitro odzivati. Z željo po močnejši in učinkovitejši Evropski uniji bo morala odstraniti obstoječe notranje ovire, povezati usodno prepletenost človeka, gospodarstva in narave ter se bolje posvetiti področjem, kot so znanje, inovacije, trajnostni razvoj, umetna inteligenca, kibernetska varnost in staranje prebivalstva. Morala bo razumeti pomen ekonomske in socialne kohezije v Uniji ter stabilnosti in razvoja njene soseščine, pa naj si gre za Zahodni Balkan ali Afriko. Hkrati bo morala spodbujati ključne spremembe, potrebne za večjo odpornost in konkurenčnost naših gospodarstev, ter predvsem čistejše in boljše okolje prihodnjih rodov. Navedeno pa ustrezno finančno podpreti, kajti brez slednjega so odločitve žal le mrtva črka na papirju. Tudi zato je pomembno, da ob snovanju naše strateške agende za obdobje naslednjih 5 let čim prej dosežemo tudi dogovor o naslednji finančni perspektivi. To so teme, ki jim moramo v prihodnje posvetiti bistveno več pozornosti. Elementi, o katerih želimo aktivno razpravljati tudi tu, na Brdu, v okviru slovenskega predsedovanja Evropskemu
Svetu Evropske unije leta 2021. V času, ko bo pozornost temu zelenemu delu Evrope ponovno večja in naš glas drugod močnejši. Želel bi, da to zgodbo ustvarjamo skupaj. Spoštovani, Evropska unija je simbol svobode, stabilnosti in napredka. Je mozaik prihodnosti, v katerem je celota mnogo več od vsote posameznih elementov. A vsak od njih nenehno dodaja svojo vrednost. Slovenija ostaja trden in odločen gradnik evropskega mozaika. Na nas lahko računate tudi v prihodnje. Naj živi združena Evropa. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik vlade. And now it is my honor and privilege to invite the Prime Minister of the Grand Duchy of Luxembourg, Mr. Xavier Bettel, to address the audience. Please, Your Excellency. Dear Marian, dear distinguished guests, I heard that I was arriving today on the sunny side of the Alps, and this is always a good moment when you come from the rainy side of the Rhine. So I am very pleased, Marian, that you invite me today to celebrate with you the 15th anniversary of Slovenia's membership to the European Union. Let me begin by congratulating Slovenia for reaching this important landmark. In fact, I would like to go one step further by not only congratulating, but thanking all of you gathered here this evening, as well as the Slovenian people. Because Europe is not possible without the support of the people. And for the remarkable contributions you have been able to make during the last 15 years in this European Union. When looking back at Slovenia's road to the membership, it is surprising to see just how relatively short and direct the evolution from independence to full EU membership went. Since independence from the former Yugoslavia in June 1991, the country set course to join the EU, and you did so in exemplary fashion. Slovenia succeeded in laying solid foundations by progressively reshaping its economy and society from a communist system towards a Western European model. And I'm very proud because we celebrate today the 15th anniversary, but it was in Luxembourg 22 years ago that under the Luxembourgish presidency that the decision was taken to launch accession negotiations with 10 countries. So I'm happy to see that in Luxembourg at that moment already they took good decisions. During this process, Slovenia successfully transposed the acquis and implemented also the necessary reforms without hampering its national economy. And your transition can be only qualified as very efficient. And only 3 years after joining the European Union, your country met all the conditions to become the first of the new members to adopt the EU's common currency, the euro. And I promised myself I have to, when I speak about history, I speak about new members, but you are not that new anymore. You belong to the old members too, and so I won't say it anymore as a new member. You are still young, but already not that young anymore. So that was an outstanding achievement in and of itself. And more recently, despite the economic crisis and the profound consequences in Slovenia in 12 and 13, you have been able to overcome the different challenges. And your economy has seen remarkable growth over the past two years, even if we are in a situation which is not the best one for all of us. Slovenia is export-oriented, open to foreign investment, strongly favoring open international borders and fully embracing the EU's four freedoms of free movement of people, goods, services, and capital. In short, you are a truly remarkable model of a dynamic member state which has not only lived up its own aspirations but also served as an example to other member states. I would like to take this opportunity to commend the efforts of the successive Slovenian governments in this regard, but most importantly of the Slovenes themselves
who have made sacrifice to bring their country to where it is also today. You have established not only a solid economy and a wonderful holiday destination, but you have, and that's what I think the most important point, a reliable and trusted pro-European partner, as well as a voice of reason in favor of deeper EU integration. Within the EU, where the voices of smaller member states are oftentimes not heard enough, Slovenia has succeeded in finding its place and sharpen its profile. And you have established itself in this, sometimes I have to admit, chaotic European family of nations as a truly European country with a distinct character and clever diplomacy. And this membership in the EU has strengthened your sovereignty and your status also as independent nations, like myself, my country. And when I see the daily business, your country and mine are same side, not only internal markets, but very often also in questions relating to environment and the fight against climate change in particular, or when it comes to strengthening also the social dimension of the European Union. And since you joined the EU, my country, and let me, as you said, I have the presidency of the Benelux, but and to include them also, we have gained a trustworthy and reliable ally. And I'm very proud to say that we consider Slovenia as a truly like-minded state with whom we share a common outlook on so many issues. And we share, and that's important, also common values. And such as the defense of the rule of law inside the European Union. It is notable that even during the migrant crisis in 15 and 16, when your country was one of the main transit countries, Slovenia fully respected established norms and values and supported the common solutions the EU was seeking. Slovenia could be counted on to defend and protect those values, while at the same time defending and protecting refugees' rights and controlling its external Schengen border with Croatia. And let me take this opportunity to emphasize that although the migration crisis is now behind us, we still urgently need to address the reform of the Dublin system in order to protect and normalize Schengen and strengthen also its resilience. And so we believe in the multilateralism, and together with my Slovenian partners, I look forward to further strengthening its national institutions. As you know, Excellencies, ladies and gentlemen, tomorrow we will be in Sibiu. We will be asked to discuss the future of the European Union with all the challenges and also the opportunities. At the same time, we must brace ourselves for unexpected new troubles and also identify weaknesses in the light of the various threats Europe is facing. Let me limit myself in this regard to emphasize that, like Slovenia, my country is convinced of the urgent need to strengthen the internal cohesion in the EU. We need to focus on the fundamental principles and values which are at the origin of the European project. To achieve this progress on the European level, leadership is needed, and I'm very confident that Slovenia will seize the opportunity to provide progressive leadership on key issues on common interest during its upcoming presidency in 2021. Dear Marian, you said a lot of you people are asking, what does Europe bring to me? I have to admit it's sometimes very technical questions, but a lot of things we think that they are granted, and we forgot that Europe brought us. And your relation, my relation with Slovenia started with Alenka, then I had Miro, and still today with Violetta. I work a lot in Brussels and with you, Marian. So Brussels is not people you never heard about. Brussels is a commission with a Slovenian commissioner. It's your MEPs, it's your prime ministers and your ministers. Brussels is like Luxembourg and Strasbourg, the three capitals of the European Union. But at the start in 1957, and I don't need to convince you here, where democracy is younger than in my country, that living in peace and being free is not granted. Since 1957, I belong to a generation I never know, just accepted history books, what is war. I live in peace. I don't need to be scared to be different.
If I look my grandparents, my grandfather was from Poland, he was Jew. My grandmother was Orthodox, she was from Russia. My other grandfather, he was a good Luxembourgish Catholic guy. And my grandmother, she was French and she was atheist. During my own history, in my own country, I would have been punished to death because being a Democrat, being liberal, having Jewish blood, or being gay. And that was last century. That's not 300 years ago. And I'm able to speak freely in front of you. I'm in Schengen. I didn't ask myself, are my papers all right to be able to travel? I studied in Greece. I did an Erasmus program. And we forget that all these daily advantages we have were brought through the European Union to live in peace. And we think that it's granted. We have a challenge too, all of us. All of us. It's to give also in the education of the European values. Nowadays, in my school systems, we learn to students how many MEPs we have, how many commissioners we have, when we signed an agreement. But we forget to speak about the values and what Europe brought us. And sorry to say, but for you especially, in your region, you know what the conflict is. A lot of you lived in a situation where they didn't know what was going to happen tomorrow. And to forget this peace project would be killing soldiers who died during Second World War, or for your liberty a second time. And just because of that, I'm a convinced European. And being part of the family, being able to be here today, is a sign of a friendship. To believe with you, Marianne, in the European Council, that we want to continue this European project. And European elections won't be the easiest one, because we as Democrats have to explain why we believe in Europe. And yes, not everything is working well. But we try to make it better every day. To work on, and we don't want to make it more complicated. We know it's not always easy to understand how everything works. But this is sometimes a bit technical. But we try to make it easier. When I come here, I remember coming here 5 years ago or 10 years ago, I was switching off my mobile phone because when I came back home, I had half of my salary spending in different charges when you choose a country. We don't ask ourselves these questions anymore. And it is not because someone did it for us, it was because Europe did it for us. So happy birthday for the 15th anniversary of these common values that we shared, for this friendship that we have. And even if you are on one side of the Alps and I'm on the other side of the Alps, the rainy side of the Rhine is waiting for our Slovenian friends in Luxembourg. And believe me, we really appreciate the work you do, because you believed in this peace project, and we believe to a common future that we will have. And I just can ask all the Slovenians also to vote. They can vote for who they want. But never forget that in some countries in the world, people would be happy to be able to express themselves freely. Thank you. Thank you very much, Your Excellency, for your kind words. Thank you again. Vsak, ki je tiste dni okoli 1. maja 2004 dobil otroka, ve, da naši prvi polnopravni Evropejci in Evropejke letos končujejo osnovno šolo. V teh 15 letih so otroci zrasli v srednješolce, najstniki zasnovali družine, odprle so se meje in menjale valute, dvigal se je bruto domači proizvod in pospeševal se je čas. Danes živimo dobesedno v živo, spomini se ustvarjajo sproti. Nekaj zelo zgovornih zgodb različnih generacij bomo orisali v 3 filmskih pričevanjih.
Za glasbeno rdečo nit od tedaj, ko smo Slovenke in Slovenci prvič s filmom rekli, da smo na svoji zemlji, pa do prvega nastopa na Evrovizijski popevki, bosta poskrbela policijski orkester in otroški pevski zbor RTV Slovenija. Taktirko uvodnega in sklepnega tona smo prepustili članoma dua Silence, Primožu Hladniku in Borisu Benku, ki se jim bo pridružila tudi Petra Vidmar. Njihova prva skladba z naslovom Državljani trenutka nas bo popeljala skozi nepozabne arhivske prizore izpred 15 let. Avtorja sta jo napisala posebej za današnjo slovesnost. Mozaik prihodnosti pa bomo končali s spominom na tisto, kar se še ni zgodilo, kakor se imenuje njihova druga izvirna skladba. Čisto na začetku arhivske montaže pa bo znan še en kamenček mozaika, zakaj danes s ponosom stojim tu pred vami. Pred 16 leti, 23. marca leta 2003, sem imel čast z novico o izidu referenduma začeti televizijski dnevnik Televizije Slovenija. Naj se torej mozaik prihodnosti prične. O izidih referendumov poročajo domala vsi svetovni časopisi. Če poklekneš in v tišini trpiš, ali nevihti v obraz se režiš, če zmagaš ali izgubiš, trenutku ne ubežiš. Čutiš, kako beži, kot pesek polzi. Čeprav kot dih kratek se zdi, te spremlja do konca tvojih dni. Podpis nestalnosti, smo le sosledje bežnosti. Ujetniki trenutka, talci njegove razsežnosti. Ga čutiš, kako beži, kot pesek polzi. Čeprav je kratek, kot utrip srca, te spremlja do konca. A onstran tega hipa nas ni. Sanjamo o nesmrtnosti, a še trenutka ne moremo ustaviti. Smo le podpis nestalnosti, smo le sosledje bežnosti. Ujetniki trenutka, sužnji njegove težnosti. Čeprav je kratek kot utrip srca,
kot utrip srca. Nas spremlja do konca. Nam ta del evropski, kjer smo imeli priložnost kandidirati za evropska sredstva, ogromno pomeni, kajti brez teh pridobljenih nepovratnih sredstev naš dom ne bi bil tako lep, kot je. Tudi čas smo mogli švercati, zdaj pa ni treba, če iz Evropske unije material smo ga čisto komod prinesli. Seveda je zdaj boljše, no. Je boljše, normalno. Imaš občutek, da se lahko obrneš na kogarkoli, vprašaš in boš dobil tudi informacije. Ta izmenjava, primerljivost med sabo, ta dostopnost, obiskovanje med seboj. Občutek imaš, da s tem ni meja. Ja, Evropa je zdaj naša država. Seveda, smo not v Evropi. Zdaj nam res nič ne manjka. Samo spoštovanje eden do drugega, med državami pa tudi med sabo. Ne, za vse enak mora biti. Tudi če smo majhna država, moramo iste pravice imeti, kot ta velike države, Nemčija ali pa Francija. Naši starostniki so generacija, ki so nekje povprečno, njihova starost je 85 let. Oni so doživeli že pravzaprav od stare Jugoslavije do osamosvojitve Slovenije, pa vse do vstopa v Evropo. 1, 2, 3, 3 države, zdaj pa še četrta je pa Evropska skupnost. Zdaj smo pa še tle, zdaj pa več pa nam bom počakal. Upam, da bo dobro tudi naprej. Veste, optimizem je važen. Skratka, program Erasmus Plus trenutno
tako se imenuje, ne, je v bistvu največji program za mobilnost mladih na svetu. Jaz sem bil, po mojem, ena prvih generacij, ki smo bili na doktorskih izmenjavah. Bil sem v Franciji, naučil sem se marsikaj. Zdaj, če grem jaz v Nemčijo, niso samo Nemci tam, ampak ne vem, še Španci, Poljaki, bilo kaj. In to je to. In se potem družiš z njimi. In je ful fajn. Ampak po matematični plati bi pa rekel, sem kar veliko odnesel. Naučil sem se integrirati, odvajati, pa tudi upeljati novo neznanko tu pa tam, tako da je bilo super. Zdaj za poroko prav ne vem, vem pa, da je v bistvu tudi tam, ko sem jaz bila, je veliko enih teh Erasmus parčkov nastal in ne vem, meni tudi so še zmeri skupaj ali pa so se skupaj v tujino preselili, pa tudi pa je nek delež Erasmus otrok kar tako zelo velik. Res. Moji študentje hodijo na Erasmus izmenjave, zdaj sicer ne vem, čisto v Francijo. Profesori smo veseli, ker se ljudi malo znebimo za kakšne pol leta in pol ponavadi pridejo nazaj. Malo bolj hvaležni, kak je v Sloveniji in vidijo, da je tudi v Sloveniji fajn. Mislim, dom je doma, ne? Je pa Evropska unija mogoče malo ta razširjen dom. Ja, mislim, jaz mislim, da to je ena izkušnja, ko bi jo mogel vsak človek dati skozi. Nisem sicer fan tega, da se to naredi prehitro, to je v osnovnošolskih ali pa srednješolskih letih, ampak na fakulteti se mi pa zdi, je pa tista priložnost, ko pa ti nekako rasteš, moraš videti tudi stvari, ki se dogajajo zunaj, zato da pol pač priješ nazaj z novimi idejami in sam tak pač pol svet gre naprej. Jaz sem čisti Erasmus človek in upam, da so tudi drugi Erasmus ljudje.
Evropska unija je, kjer so noter zbrane vse države, ki si pomagajo. Spomnim se na modro barvo. Je kot neka velika država. Pa kmalu bo iz Evrope ven šla Združeno kraljestvo. Bruselj. Ne. Ja. Pa ne vem, kaj je. Tam pa vem, da peljejo tudi tramvaji. Tam je tudi Evropski parlament. Evropski parlament je tam, ko imajo sestanke pomembni ljudje. Župan, pa Marjan, pa predsednik vlade. Ki naredijo nove pravila. In potem odločijo. Kot Slovenija ima 4 sosede. Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Italija. Sosedje, to ima pa vsak. Pa ti lahko kdaj priskoči v pomoč. Meja je kot neka mreža, ki jo prečkaš, ko greš v drugo državo. In na mejah so kdaj tudi policaji. Ko gremo čez mejo, moramo pokazati potni list, da lahko nadaljujemo pot. Končna meja, to je na primer med vesoljem in Zemljo. Zastava, se spomnim na slovensko zastavo. Naša zastava ima rdečo, modro in belo. Evropska modra je, pa v krogu so zvezdice rumene. Evropa je v Sloveniji, Slovenija je pa v Evropi.
povsod, nenehno. Iščem tvoj lik v nepreglednih množicah ljudi, bledih zvezdah med prašnimi stranmi starih knjig. Si instinkt, mrzlica, ki nikoli ne popusti, odsotnost, ki nikdar me ne zapusti. Nije sile, ki si je ne bi znali podrediti, le misli ne moremo zajeziti. Vsako noč, ko zbledi, sveta slepilo, vso svojo zvest prikradaš kot spomin na vse, kar se še ni zgodilo. Si instinkt, mrzlica, ki nikoli ne popusti, odsotnost, ki nikdar me ne zapusti. Nije sile, ki si je ne bi znali podrediti, le misli ne moremo zajeziti. Vse povsod, nenehno. Iščem tvoj lik v nepreglednih množicah ljudi, bledih zvezdah med prašnimi stranmi starih knjig. Vsako noč, ko zbledi, sveta slepilo, so svojo zvest prikradaš kot spomin na vse, kar se še ni zgodilo. Si instinkt, mrzlica, ki nikoli ne popusti, odsotnost, ki nikdar me ne zapusti. Nije sile, ki si je ne bi znali podrediti, le misli ne moremo zajeziti. Cenjeni gostje, Slovenija ni obljubljena dežela, a priznajmo, živimo veliko bolje, kot smo. Znamo povedati, česa nimamo, a hkrati se ne spomnimo, kaj vse imamo. In kar je najpomembnejše, živimo v miru. Govorimo svoj jezik je, naš je in edini. Kot je naša in edina Republika Slovenija. Je zdaj, po 15 letih, pravi čas, da obrnemo pogled. Da pogledamo enkrat za spremembo, kaj vse smo dosegli, kaj vse se je spremenilo in kaj lahko še spremenimo, da bodo kamenčki v mozaiku ne le črno-beli, ampak tudi pisano barviti.
Srečno Slovenija, poklon vsem pokončnim državljankam in državljanom in seveda srečno Evropska unija. Glasen in sončen dan vam želim. Hvala lepa.